Hai, Assalamualaikum dan saya Sulaim. Saya Jamin. Dan kembali kita di podcast Kita Gegor. Gegor. So, Jamin, Ya. itulah lama tak nampak awak. Last time saya nampak awak kat kamera kan. Hari ni nampak bergaya dengan baju Homeboys kan. Biasa walaupun dibantai, kita santai. Santai Santai. Santai. Okey, santai. Hari ni kita santai ya. Malam santai orang kata kan. Tak ada formal, tak ada orang kata tinggi sangat apa kan. Kita sembang ngopi ya, betul. Betul. Cuba saya nak awak teka lah. Macam hari ni kita punya podcast berkaitan dengan apa? Menurut pemandangan saya lah, lepas Aduh, jangan lihat cakap macam tu. Kita cakap santai-santai je. baju awak kan, saya rasa mungkin berkaitan superhero kot. Sikit lagi. Sikit lagi salah. Sikit lagi. Tak Kalau- salah. Sikit lagi ada. Kalau sikit bukan superhero, DC? Betul. Tapi sikit lagi. Sikit lagi. Ha. Kartun. Kartun. Okey, tak apa. You tak boleh teka. I tahu. Tapi I pun tak nak teka. Ya. Baik, kita tanya kita punya guest hari ni. Jadi hari ni kita punya guest, boleh kenalkan diri guest kita? Hello, saya Ellie, also known as Eliana Spark, your favorite akak berak and also a cosplayer. Jadi hari ni kita punya topik cosplayer lah. Betul Sebab lah, cosplayer. nampak aku pakai baju Homeboys kan. Aku pula pakai baju Flash kan. Dia macam Cantik. ada kena lah. Tapi Hidup yang paling Homeboys. menang yang paling menang kita punya guest hari Kita ni. punya Jadi apa nama, boleh perkenalkan lagi sekali? Ellie kan? Nama saya Ellie and saya seorang cosplayer. So we call you Ellie lah. Yep, call me Ellie. Ellie. Ellie boleh, akak berak boleh, akak Alif pun boleh. That's what berak, people call me. Alif. Kak Ya. Alif, kau macam rasa very terkena dengan Kak Alif. Aku macam terfokus kat akak berak. Akak berak Ya, sebab Sekejap, tadi sekejap. dia mention akak berak tadi Kenapa akak berak? Sebab berak tu, hashtag berak adalah trademark saya. I'm known with the hashtag actually. Oh, hashtag Ya. akak berak ah. Ada sejarah lah akak berak sebenarnya. Sejarahnya sebab pernah saya dapat viral dengan hashtag berak and then people started to call me akak berak and now it's stick lah. Eliana akak berak. I see. Ya. So you kat dalam dunia cosplay ni dah lama lah? Lama dah, actually dekat 1 dekad. Kalau tahun depan dah 1 dekad dah, 10 tahun. 10 tahun? Ya, 10 10 tahun. So right now you kalau I'm 21 years old. so meaning you dah dalam cosplay ni daripada 11 tahun lagi? Lebih kurang macam 12 lah. 12 macam tu. lah. Since 2015 lah. Ya, lebih kurang macam actually saya start cosplay dari 2016 sebenarnya. But got into the community 2015. I see. Jadi macam mana you boleh termasuk orang kata terjebak ke termasuk atau terminat dengan this cosplayer thing ah? Dia macam ni. Actually dulu saya minat sangat dengan Bobo Boy. So saya nampak satu cosplayer dari Indonesia ni, dia cosplay Bobo Boy api. Then macam ini cosplay. Actually dah kenal nama dah cosplay, tapi cuba tak tahu nama dia cosplay sebab ingat kan kostum gitu je. Dan lepas tu saya decide untuk tengoklah hashtag cosplay tu, and wow, banyaknya orang dress up as character yang dia minat. So macam that's how got me into cosplay. I see. So your first cosplay tu cosplay apa ni ah? Ini apa ni? Ini I cosplay as Amiya dari Ark Knights. Tak ramai orang tahu karakter ni sebab dia dari game. Dari Dia game game. gacha. Tapi siapa yang minat gacha confirm tahu. OG tahu. Apa nama game tu lagi sekali? Ark Knights. Ark Knights. Ya. Aku selaku macam orang kata viewer biasa, bukan otaku panggilan. Bukan orang yang well knowledge dalam into the scene aku lah. fikir dia punya cosplay macam cosplay tahu tak anime apa tu, aku tak ingat nama dia, Hero Academia tau. Aku tak tahu dia bukan punya Hero. karakter dia apa lah. Tapi aku fikir macam tu Midoriya. lah. Ya. Macam ada siap macam Ada wig Macam buat sikit. Ni macam mana? Fun fact. Cuba teka haiwan apa? Nak lah. Unicorn. Tak, donkey. Donkey. Yes, legit donkey. So it represent donkey punya year lah. Yep, donkey. Dia actually karakter ni memang donkey actually. Cuba tak ada ekor je. Since you cakap pasal otaku kan. Otaku tu apa sebenarnya? Otaku ni maksudnya peminat anime. Dia ada lagi satu ayat, wibu. Wibu. So, tapi otaku ni dia lebih macam more Japanese influence lah. And that's what like Japanese people call otaku.
Otaku. Ya. So based on I tengok you macam ni kan, Mm-mm. I tak tahu kenapa lah I rasa macam lama macam nak siap macam ni kan. Selalunya average lah you siap macam ni ambil berapa lama? Actually ni boleh kirakan cepat lah, macam sejam. Tapi usually depends kesusahan karakter tu lah. Kalau dia punya design tu kompleks gila, usually 3-4 jam. 3-4 jam. Sebab nak kena style wig, makeup paling lama lah. Usually saya makeup 1.5 jam or 2 jam. Sebab nak kena lukis mata as boleh nampak lah, macam dekat mata, and lepas tu contour apa lagi. Wait. So Ellie siap average you je ke atau orang lain ada lagi cepat atau ada lagi lama nak siap? Standard cosplayer memang akan siap berjam. Berjam lah? Yes. So macam every highlight dekat karakter yang you cosplay tu akan you highlightkan dekat diri you, memang betul-betul highlight lah. Memang betul-betul highlight because we cosplay to look like the character. Yeah, because that's why makeup kena stand on point. Dia tak macam makeup biasa. Kalau cosplay, makeup mata memang kena drastic gila to look like those anime eyes. Besar gitu. I see. Okay. So I actually curious lah. Just nak tanya je, if you don't mind. You yelah cosplayer kan. Kita tahu kalau cosplayer dekat Malaysia macam anggapan orang mungkin you rasa macam mana kata you masuk cosplay ni, rasa macam orang punya anggapan tu orang masuk cosplay ni sebab macam nak menggedik nak gedik-gedik apa semua. Macam mana, what's your opinion towards that? Maksudnya macam yelah orang punya perspektif kan macam negatif sikit bagai semua kan. Apa opinion you? Dia depends. Dulu memang orang pandang pelik sangat dekat cosplay sebab cosplay dulu tak known lah. Sebab anime dulu pun tak ramai tahu, and sebab COVID ramai orang tiba-tiba tengok anime, and then boom, cosplay jadi mainstream dah sekarang. So sekarang ni boleh cakapkan kurang lah orang tengok cosplay ni gedi, unless kalau dia orang tak tahu pasal anime. Dia selain gedi, orang more tengok kita macam pelik. Sebab yelah pakai luar biasa. Contoh kalau saya pakai macam ni pun orang pelik sebab kenapa ada telinga. Sebab saya pernah pakai cosplay ni in public, naik train seorang dari KL ke sini. So what lah, janji kita happy kan. Betul lah kan. Macam tu lah. And lagi satu sebab yelah kita pun macam kalau seorang memang katakan dalam public tu memang macam kenapa dia seorang pakai macam ni. Macam tu lah orang tengok. So macam untuk yang bukan tengok anime, bukan into the community, memang akan nampak pelik lah. Tapi yang into the community memang akan cakap, ush, dia ni style lah. Kalau dia dalam community ikut lah. Kalau yang kena karakter, oh that's Amia. Kalau yang tak kena karakter, oh you cosplay so pretty. Macam tu lah. But speaking of community saja macam I curious sekarang macam nak tahu community cosplayer dekat Malaysia ni just macam dia punya bilangan ni macam data macam tu, atau dia makin berkembang, makin membesar ke based on your experience? Menaik. Oh, makin menaik Naik banyak. Oh, mana banyak So since you cakap you dah start hampir 1 dekad, daripada you start tu dia punya community memang berbanding sekarang macam mana? Okay, jujur lah. Dulu macam saya cakap lah, dulu ramai yang macam tak accept cosplay ni sebab dulu yelah anime pun tak mainstream, and then event memang jarang ada. So macam orang fikir macam cosplay ni macam membazir masa ataupun macam benda pelik. Macam kadang-kadang separuh orang tua macam apa budak zaman sekarang kan. Tapi sekarang orang fikir macam cosplay ni satu benda kreatif lah. Sebab kita pakai kostum, and now people actually can see the effort lah. Sebab nak cosplay ni bukan senang. Cosplay ni mahal. Betul. Dia as in community, sebab after COVID memang ramai orang tengok anime kan. So in conclusion, bila anak-anak tengok anime, mak bapak memang tahu dah anime. So bila cosplay, mak bapak memang teruskan tahu, oh dia ni mesti cosplay anime. I see. So nak tahu lah, macam kan dia cosplay macam ni kan, berapa paling banyak you pernah spend dekat cosplay? Satu attire kalau basically paling mahal ke apa? Paling mahal lah. Paling mahal. Cuba teka. Aku tak tahu, kau boleh lah teka. Kalau aku rasa dalam 700-800. Banyak lagi. Okay. Actually kalau macam saya, macam saya paling banyak spend 1,200, which is karakter. Mesti korang kena karakter dari Mobile Legend, which is nama Alice, my favourite mage.
Oh. Yeah. This Oh, is my tu- most tu- expensive cosplay Tu lah. gambar you lah Ellie. Ya, ni gambar saya. Ya, this is my most expensive cosplay. I tempah dari kawan suruh jahitkan, and nak jahit ni RM900. And combine dengan wig, sayap apa semua. Sebab yang ni bukan sayap betul lah, ni sayap palsu I edit. Tapi kalau campur sama betul, memang lebih 1.2k plus lah. You buat cosplay ML Mobile Legend. Sometimes lah. Actually, this is my first Mobile Legend character I cosplay. Oh, Untuk- sponsored lah macam tu. Not really. I actually use my own money for this because Oh, I your love own the money. character a lot. Cosplay for fun lah. Actually kalau ikutkan ada je yang dapat sponsor. Tapi macam saya, sebab saya suka Alice, sebab saya main dekat MLBB dulu, mesti kenan. So saya macam nak cosplay Alice lah. Oh. Sebab actually tujuan saya cosplay ni sebab nak pakai kat MPL. Tapi lepas tu tak jadi sebab saya busy and didn't like manage to go. Yeah. So, I difahamkan, I dengar yang you pernah jadi macam Mobile Legend punya main macam cosplayer lah. Kira dorang Not really main panggil, lah. I would say I'm far from that lah. But pernah je macam dapat job, cosplay job dari Mobile Legend. Mostly yang collab lah. Kalau katakan yang main character, Alias je lah saya pernah dapat. Ya, saya work with. I see. Faham. Maybe in the future there will be more lah. Okay. So, since tadi you ada mention pasal orang tua kan. So, how you punya parents ataupun orang yang lebih dewasa daripada you, dia nak you tahu you punya cosplay ni macam mana? Apa dia punya reaction? Kira dorang punya Basically perspektif family macam lah. mana Yep, lah. betul. Okay, actually I dibesarkan dengan opa atuk sebenarnya. So okay. lagi tua lah. But actually my family are very supportive with cosplay. And fun fact, actually my grandma actually helped me and teach me how to make, like how to sew and make cosplay. Kadang-kadang there's some cosplay that I need help, like basically untuk dia tolong kecilkan. Sebab kadang-kadang kalau beli kostum, I suka beli saiz besar. Sebab kadang-kadang saiz dari China ni, kita tahu benda tu besar ke kecil. Sebab selalu yang kecil kan. Kadang-kadang kalau besar, saya suruh macam opa saya tolong ajar ataupun tolong dia jahitkan untuk kecilkan. Yeah, my grandparents are very supportive in cosplay. They even know like where I go and they follow my social media. Dia memang support habis lah. Yeah, also my parents as well. Fun fact, actually all of them actually pernah macam pergi event sebenarnya. My grandparents pernah pergi event dekat Perak once with me. And they see me cosplay. And as for my mom, dia pernah nampak I cosplay a lot of times. Sebab ialah dari rumah terus keluar. Sama juga macam grandparents. But my mom, he's special. Dia pernah teman I booth. Oh, Yeah. Tapi kan, you nak cakap macam you cakap you masuk event kan. Okay lah, if boleh I just nak tanya je, selama you pergi event ni, you pernah kena sexualize tak? Macam orang pandang macam as Negativity in terms of like dia sexual kalau macam tu. katakan pasal cosplay ni, honestly memang can't deny lah. Sebab korang tengok kita pun pelik tu satu. And lagi satu, kalau katakan pakai kostum, kalau kat sesi tu memang akan kena lah. Tapi honestly, even pakai tudung pun kena. Ya, That's the betul sad truth lah. Sebab some people have the mentality where kalau katakan buka sikit, oh layak kena. Or sometimes some people are just weird, basically gila. Kalau basically they're too thirsty. Okay. Macam tu lah. So, kalau since yang pasal sexualize kan, since you pun dekat dalam community juga, pernah tak you terlibat dalam any drama berkaitan dengan cosplay that include you? Wah, nak Okay, macam ni teringin lah. nak tahu kan? Ya, betul lah. Macam Curious ni kan? lah, okay. Curious juga. Senang cerita, semua cosplayer memang akan masuk drama. Confirm satu drama. Either drama, kena harass, kena sexualize, anything. So sebab tu kalau masuk cosplay tu, memang otak kena kuat tau. Sebab Mental kena strong mental lah. kena kuat gila. So Kalau tak, apa kat drama miss. yang paling orang Main kata paling dahsyat lah you terlibat? One of them, actually I basically kena cyberbully sebab basically of my looks lah. Sebab yelah, sometimes some people just like macam just want to hate kan. And because of that, macam dia orang tiba-tiba macam comment like
fill my Facebook post with a lot of comments. Like comment-comment macam menganjing and also hate comments. Tapi there's also another big, like, I don't know if this called drama, tapi is where I found out ada orang buat AI edit of my cosplay, as in dia buat bogil terus. Tak tahu itu boleh kira drama ke tak. Tapi drama tu, however, hard drama tu. tapi however, that thing, I actually spread awareness by speaking out about it, because that's actually not good lah. Even though orang cakap macam, oh kau pakai macam tu, kau layak kena, or know the consequences. Macam you talk about AI, maksudnya you macam kena edit kiranya. yes, kena link ke? edit fully. Dia macam deep fake lah senang So cakap. kira baru lagi lah. Basically, yes, recently. So macam mana you handle that problem? Dia okay. Personal wise, I just basically I just report police. I cari lawyer also untuk macam tolong I, and then lepas tu MCMC and all. And the same time, I spread awareness because because about this, I prefer to not diam sebab Faham. masalah bukan I seorang je kena, sebab budak-budak pun kena. Even yang pakai tudung pun pernah kena juga. You mean budak-budak tu under 18 ke apa? Yes. Under 18. Wow. So macam in reality, cosplay ke tak, memang kalau pasal edit ni semua orang memang kena lah. It's the sad truth. Sebab that's why some people say jangan post gambar kat social media. But hey, kalau you tak buat benda negatif tu, benda tu tak akan jadi. Okay. If let's say lah, kalau contoh untuk gain follower, you kena cosplay seksi, you sanggup? Not really. Though ramai cakap yang, oh, I ni famous sebab I ni sexy. But in my opinion, okay, honestly, real supporter of me would say always say no. Sebab people who supported me know how I actually gain followers. It's actually from my posting lah. Macam orang panggil macam shit posting. Basically, shit posting tu basically Dia dia macam posting meme. lawak-lawak. Macam Oh, meme. Sebab video I and also post I yang selalu viral, yang selalu famous are the funny ones. Basically, hashtag berak, that's where I get my trademark, Mama Alif. Yeah. Mama Alif. Yeah. Mama Alif. Basically, to simplify, Mama Alif ni is basically mama that serve weird, crazy mama food. Macam Maggi goreng Milo, Kok Tom Yum. Nah, Alif apa Alif? Ha? Alif? Yeah. Mama Alif. Ya, Mama Alif tu? Nama kedai. Nama kedai. So Restoran yang tu Alif. Mama tu bukan yang viral dekat social media. Dia serve Yes. yang macam you cakap tadi tu. Yes. Oh, yang Milo letak canai apa benda yang tu, macam- yang you makan campur Betul. dengan air, something like Yep, that. I'm Some known weird things for the videos. Oh. Yeah, that's why people call me Akak Alif. Kak Alif. I see. Faham. Tapi pernah tengok ni ada apa minum tom yum dalam cawan. oh ya minum. Oh, itu Actually- kedai. Oh ya, kedai Alif. Okay, Actually- teringat. actually recommend tu. Actually, I Betul. recommend tau. Sedap. Legit sedap tau. Legit sedap. Tapi dia campur sedap lah, walaupun dia campur benda-benda pelik semua Dia tu. rasa macam mocktail lah. Macam tu Kira lah. mocktail kan. Cumin. Boleh lah cuba lepas ni. Tom Yum campur Dia Milo. Mama macam Alif. ni lah. Let's Dia macam go ni lah. lah. Let's Sebab Let's go. benda tu dia saya letak kat atas. So bila letak kat atas, bawah tu tak rasa lah sangat. So Oh. basically tip dia, kalau tak nak rasa tom yum tu, just drink as fast as you could. Kedai tu kat mana? Bukit Jalil kat Jalil. KL. Ada lagi Ambil ke? Selangor. Ha? Ada lagi? Ada je dia buka. Ada je? Dia buka tiap hari. Oh, Mamak faham. kot 24 hours. Tapi jap, untuk make clarification lah. Hmm. Kiranya dekat sini you buat penjelasan lah. Kiranya ada kalau you say macam video you yang AI semua tu kan. Kiranya Bukan dari dia lah. bukan dari you Yang lah. telah Clarification, Obviously no. I actually telah diedit. Actually secara jujur, I highly against OnlyFans sebab I tak suka buat benda tu. I dipanggil disadvantage way a lot actually sebab I tak buat benda tu. Sebab dia orang kata I ada body lawa tapi I tak nak tunjuk. Dia macam ni lah, bagi I cosplay I sendiri pun dah seksi. Kenapa I nak kena melebih? Yelah betul lah. Oh. Ada orang pernah offer I sampai 5,000 tau. Nak nampak Lima- I apa. 5,000? 5,000 untuk apa? Untuk Semata-mata. tengok I cosplay lucah-lucah. Tapi I Wow. tak nak. 5,000 tu actually boleh cover sewa rumah I Sekejap, 5 bulan. So ada orang sanggup bayar 5,000 just for you to cosplay yang tak enak lah orang kata. Yes. Just to cosplay saja. Untuk Yes, satisfy that's dia punya fetish lah.
boleh cakap macam tu lah. I Oh, mean, dia macam ni lah. Usually, I notice yang selalu yang tak buat apa OF ni akan selalu dapat offer tinggi macam tu. Sebab it's something that we don't do. So, benda tu private. That's why they willing to pay that much. Fast money lah orang cakap. Tapi, I tak buat macam tu. Sebab I tak boleh tu. Sebab dia macam benda tu tak elok kan. And I senang cerita, it's disgusting for me. So, macam even banyak money pun, I won't do it. So kiranya ni boleh kira macam dark side Dark of side of cosplay. Dia Yeah. bukan dark side lah. Dark side teruk lagi lah. Ramai ke yang terima that thing? Maksudnya okay, you tolak. Mm-mm. Alhamdulillah lah, meaning you are one of the orang kata yang terselamat lah Betul. sebab menolak dengan this kind of disgusting thing kan. Tapi selain Ada daripada you, ramai ke cosplayer kat luar sana yang terima this kind of offer? Sad truth, yes. Sebab some people say enough say sex sells. Tapi in my opinion, it doesn't. Sebab sometimes this kind of controversial, but for me, doing this kind of thing can actually kill the purpose of cosplay sometimes lah. Sebab the main focus on cosplay is we cosplay for fun, creativity. But now, yelah, some people willing to do anything for money lah. But I don't shame lah to those do. Sebab itu hak dia orang kan. I mean, cosplay pun actually ramai je yang buat OF ni. I mean, it's quite normal lah. Dia bukan macam model lah. Model apa semua, ada je yang orang buat that kind of side kan. That kind of thing. Macam I tak. Even though some people think I do sebab senang cerita, they think sebab I ada dada buntut besar, they think I do that. So macam I macam tak. I mean, yeah, sure, bagi I, yes, I can agree one thing, I memang seksi. Tapi seksi I tak boleh tunjuk lebih daripada dada I, lebih daripada peha apa semua. I cukup macam tu je. I tak boleh dua tahap cover puting, tak boleh. I prefer covered. Okay, jap. So dikiranya macam cosplayer ni selalu disalah anggap lah dengan this kind of things lah. Ya, selalu disalah anggap oleh, senang cerita, orang-orang yang negatif lah. Orang-orang yang tak bertanggungjawab lah katanya. Tapi kan, orang cakap orang cosplay ni untuk living the person's fantasy. Betul ke ataupun salah? Actually, that's true because ramai, okay, dia macam ni tau. Some people cosplay for money, some people to just cosplay saja for fun. But there is some people cosplay just to escape from reality. And I agree on that lah sebab, yelah, kita penat-penat kerja and then nak lagi sesiapa kerja corporate tu, we want the escapism. Oh, kiranya Dia nak macam let go of reality. dia akan ada dua karakter lah. Karakter in real life dengan karakter yang dia nak. Di real life tu as in karakter kita kerja lah. Basically macam korang real life sekarang ni. And karakter yang dia orang suka I mean, to be fair, I mean everyone needs the escapism anyway. Sebab apa? Contoh macam gamers, dia orang kerja tapi balik dia orang betul-betul nak escape dari reality tu, dia orang main game. Macam cosplay juga. Tapi macam kita hobi lah. Tapi actually kalau katakan cosplay tu, ada juga yang actually cosplay just sebab nak cari awet. Oh, ramai lah. Oh, ya. So meaning cosplayer ni, yelah, aku selalu macam, bukanlah aku salah anggap, tapi kan kalau fikir cosplay, the first gender yang aku fikir cosplayer, perempuan lah suka cosplaying kan. Tapi lelaki pun actually ramai kat cosplayer kan. Kalau diberi pilihan. Okay, kalau aku diberi pilihan. Nak cosplay tak? Aku? Ni aku dah cosplay ni. Dia dah Ni apa, cosplay ni apa? watak Flash. Bang, The Flash ke? Dah kira cosplayer ni. Okay, cakap Sekejap, pasal helmet mana? Aduh, helmet jap. Deng. Cakap pasal ni kan, gender kan. So perempuan ke lelaki lagi banyak? Drama. Lagi banyak drama mana? Lelaki ke perempuan? Dua-dua sama je. Dua sama. Okay, dia macam ni. Okay, buat say perempuan banyak lagi lah. Tapi lelaki, for some reason, lelaki dia banyak in terms of tak dapat awet tu. And then lepas tu, harassment. Dia harass orang. Pido. Oh, this and meaning that. cosplayer lelaki sendiri pun so memang diorang sendiri pun memang ada that kind of. And then kalau in girls side mostly more to like spread awareness kind of drama. Tapi selain tu, selalunya scamming. Yeah. So perempuan terlibat dalam scamming punya drama lah. Actually, macam tu. scammer in cosplay unfortunately ada lah juga. I mean, scammer Banyak pun lah. ada, kan. Tak banyak lah. Tapi boleh kurang macam ada lah jugalah. Okay, kalau macam contoh cosplayer ni kan, dia ada satu community. So pernah tak orang yang cosplay ni jumpa klik dan terus berkahwin? Uish,
Lain macam Jumpa. soalan tu. Jumpa apa? Lepas tu Jumpa aku pun, klik partner. I pun nak tahu juga. Curious. Actually ramai. Actually that's actually one of my dreams juga. Actually ramai yang Hobi cosplay sama. generation lama, ramai yang dah kahwin dengan cosplayer juga. Anak dia And lagi that's cosplay. actually really cool because why? Ada yang buat anak dia cosplay juga. Tahu Spy X Family? Tahu. Kan? Ada macam dia orang buat anak dia orang jadi Anya. Anya. Hanya macam mana? Hanya. Anya. Cuba buat sikit je macam mana suara dia. The cutest voice Buat that you lah, can you dah make. cosplayer kena lah buat. Macam mana tu? Waku. Baru betul Anya. Flashing sikit. Lagi sekali. Sili. Waku. Waku. Tak, ya kalau dia sebut nama macam mana? Anya. Macam mana? Anya? Macam mana? Aku apa? Sebab dah lama tak tengok Spy X Family. Okay. Sebab I'm not good in Japanese, so Anya. Na. Subarashi. Oi, cuba. Macam mana? Boleh lah. 10% lah. 10% lah. 10%, Okay, betul. 10% Ya. lah. Tapi kan aku rasa lah anime Spy X Family kan, dia macam tersebar luas sampai orang macam aku yang tak tengok tengok. anime sangat pun Tengok. boleh tahu, boleh nampak. Macam banyak, macam terutamanya golongan macam yang wanita, yang perempuan muda kan, diorang yang tak tengok anime, diorang boleh terlibat tengok sebabkan cerita yang Spy X Family tu. Yalah, dia starting point dia dari situ Starting kan. point lah. Tapi kan sekarang macam dah slow sikit kan. Season 2 dia macam kurang sikit kan. Kau Tapi tengok Spy X Family. aku tengok lalu kat TikTok selalu. Ha. Tapi yang tu lah. Itulah selain daripada anime nak tanya kan. Diorang ni cosplaying kan. You cosplaying Ellie? Cosplayer itself selain daripada hobi, cosplaying boleh buat duit lah. Income Boleh. Actually sekarang most likely sebab cosplay has become very mainstream to the point banyak brand start panggil. For my case, okay, selalunya orang fikir kalau cosplay ni jual diri, but dia tak adalah jual diri. Dia ibarat macam model K-pop idol. Ya, macam tu. Cuma it's cosplay, anime or comic macam tu. Macam kalau macam saya, usually how I earn money, I usually get jobs from friends or like client panggil apa semua, macam shoot or buat photo shoot or even like buat paid review apa semua or even datang event jadi guest. Selalunya mainly I dapat jadi guest lah. That's why cosplay I actually help see. me travel this and that. Because of cosplay, I travel banyak kali So, every month. You full time Cosplayer. cosplayer lah. I wouldn't say I'm full time. Though ramai yang full time cosplayer, I tak boleh cakap I full time sebab I actually ada job sendiri. So kiranya kalau cosplay ni pun boleh menjana income sendiri. Tak Boleh. payah mengharapkan orang lain lah. Kalau dia depends. Boleh je kalau sendiri. Kalau katakan selalunya the higher follower you get, the more jobs you get lah. Basically kalau katakan The famous depends you are. sendiri, you can actually rely on the brands. Basically the jobs lah you get. But if orang, you can say supporter lah, as in for example me, usually I memang tiap bulan I akan booth. And booth tu basically, tahulah booth tu apa kan. I akan jual my merchandise. For example, this is my merchandise lah. One of my merchandise, my poster as you see, orang akan beli and then I sign like, So kalau contoh, kalau you untuk selling kan, satu merchandise tu berapa roughly harga dia? Okay, selalunya orang akan charge mahal lah. Macam I charge murah sebab my fanbase banyak student. So as a student myself, I faham juga lah. So basically macam poster ni I will sell 10. Usually mine is like harga genap lah, 5-10. I actually banyak jugalah. Like selain my own poster, I have my own branding. I think tadi kan I cakapkan pasal hashtag berak tu kan. This is my branding. I love to berak. And this is actually sold really well. So memang Even kitchen. Tengok balik yang I love you hashtag apa? Hashtag berak. I love to berak. So Tapi- ini yang kata shit post tu lah yang tapi style lo. kenapa kambing? Asal kambing? Oh ya, fun fact, kambing tu actually atuk saya panggil saya kambing banyak kali. So saya macam okay lah, kambing tu is like my character. Faham. And of course you can see ada tandas. But today you pakai donkey, you tak pakai kambing. Ha? Kenapa tak pakai kambing? Sebab karakter dia. Karakter. Sebab karakter. Karakter. Apa watak ni. And selain tu banyak je apa merch saya jual. Sekejap, so
maksudnya yang panggil you ada branding, ada brand yang panggil lah, kira macam sponsor ke something like that, ada collab, you ada your own merchandise kan. Dah. So just nak tanya, ada 3 soalan. The first soalan is, untuk satu event berapa yang paling banyak Oh, you pernah dapat duit? You mean my highest earning? Yes, highest earning untuk satu event, untuk event dulu. Actually I punya boleh kira rendah sikit lah sebab ada cosplay can actually get higher. 1.45. Kiranya Basically, roughly 1.5k ya. Roughly macam tu Satu lah. event. Yes. Satu event. Satu Yes, event and that's not include kalau event by your eye. Oh, itu lain pula. Basically, okay, the highest I can earn kalau combine is 2k. Ya. Satu event 2k. Gaji basic orang tu. Betul. Ya tu. Nak dapat 2k pun susah sekarang. Ya betul tu. Yeah, I mean, but that's actually really rare lah. Macam usually kalau katakan tak ramai or macam event berbayar, I usually dapat 500. Ya, kalau event tak bayar, I selalu booth sekali hati lah. Macam still lah okay lah. You pergi, you pergi for fun. Betul. But you still get at The least money 500, 600 macam tu kan. So Money kan. orang cakap buat benda passionate still dapat bayar. Faham? Betul lah tu. ramai orang selalu suka beli macam merch I. Contoh macam photocard. Macam this is the photocard of the character I cosplay lah. Cosplay Like- apa tu? Yang ni lah. Yes, agency belakang depan. I okay. usually sign and belakang tu I akan tulis note. I jual ni RM10 lah. And faham. then selalunya kalau dia orang purchase lebih 20, I akan bagi free gift, which is my signature. Yeah. So you Seriously. buat sekali ke macam, kan kadang-kadang I pernah aku pernah pergi event, pernah je kan. Macam curious lah nak tahu kan. Tak tahu kan. And Dia then punya vibe macam mana. ada certain cosplayer dia macam buat charge nak ambil gambar certain posing dengan dia, selalunya perempuan lah akan buat kan. Selalu yang apa yang Dia Spy akan X charge lah. yang bila waktu nak tu aku bergambar. tengok Spy X Family punya karakter tu, perempuan apa nama? Anya. Bukan Your- yang your Forger, your Mak Anya Forger. tu. Your Forger. So you nak ambil gambar dengan dia in certain posing, you kena bayar. You buat sekali ke macam tu? You buat je? Okay, dulu I tak buat, but now I still don't buat. But if people nak ambil gambar full body, basically require me to keluar daripada booth, basically to gerak their booth, I would prefer to say at least buy one of my merch. But my lowest price for my merch is only RM5 lah. Oh, so donate lah. Kira macam donate So dia lah. macam ni lah. If you think of it, sebab kita cosplay penat-penat, makeup mahal apa semua, the cost of cosplay itself bukan murah, mahal. So I cannot blame those who actually like basically charge kalau selfie. It's actually a smart point lah, sebab some people actually charge for that. Sebab apa? Sebab mungkin dia punya crowd banyak. Sebab usually crowd banyak yang akan charge. So if you think of it again, it actually save you energy. Yeah. Sebab energy pun, time is actually gold. So nak lagi siapa yang queue panjang. So yeah, even myself kadang-kadang I ada queue. So bila ada queue tu, bila orang nak ambil gambar I okay je kalau So, selfie apa ramai lah, semua. ramai Tapi lah queue tu. tapi kalau katakan if require, I kena keluar. The moment it require, I kena macam step out from my table. Tu memang I prefer kalau orang beli merch lah. Sebab it actually macam taking a bit of my time. But sometimes kadang-kadang I just buat je lah kalau dia orang nak. I mean, So, it's just a photo. Macam contoh you cakap tadi, you ada queue yang panjang kan. Orang yang dengan you pun mesti macam-macam ragam. So yang paling macam orang cakap paling pelik lah, since you cosplay, dia punya demand apa dia? Based on your own experience lah, yang paling pelik dengan you. Kenapa tiba Muhammad ni? Kenapa? Betul. Sekejap. Basically, request paling pelik ke? Masa dia jumpa nak selfie. The weirdest interaction. Kira dia punya fans Dia lah. interaction sebab kalau paling pelik yang tu lah yang sanggup bayar RM5,000 nak rasa Okay, pelik kalau kan. I jujur, I do have like fan that actually stalk. Actually, I wouldn't call them fan, but more to like stalkers. Stalker, It's actually quite scary sebab to the point I have to like macam hide basically I cannot tell what's my job and everything to anyone sebab I memang trust issue kuat after what happened. Basically, orang tu ikut I pergi kerja, balik rumah. Yes. Psycho tu. Yes, I actually buat report macam 3 kali lah to 3%. And I see. here's the thing dia bukan saja stalk in real life, but ada juga yang sanggup macam stalk. Kalau kata contoh kena reject, dia akan mengamuk and Tak terus berhati macam lah. nak cancel. Ya. Macam nak cancel, macam nak menghina, menghate. Basically, yelah, tak boleh dapat awet tu. Oh, aku benci dia ni.
Macam tu. Oh, So faham, sampai faham, sekarang faham. yang stalker tu still ada lagi ke ataupun memang tak ada lagi? Ada, and because of that I memang hati-hatilah kalau I pergi see. event. Kalau pergi event, I make sure I have like something that can protect me lah. Either okay, in cosplay kita orang panggil saikang. Sebab saikang is basically helper in cosplay slang lah, or in Japanese. So usually I just call a friend to be my helper or teman I. Kalau tak, I will bring like something that can protect me lah. Kalau kata in case lah something happens, sebab we don't know. Macam hari ni ni lah apa Amon bukan Amon apa Aaron. Amos. Amos. One of my friend Amos is here. Yeah. So he's your protector right now lah. Yep. And Betul. also my grandparents asked me to bring him lah. Tapi bahaya. Sebab risau lah. Sebab Yelah, kat nanti kalau ada Perak orang kan. kira macam personal bodyguard lah. Betul lah. Faham? Dah famous, lepas tu ada stalker. Yeah, psycho sebab pula tu kan. sebab it's quite dangerous to go anywhere alone in general. Nak lagi kalau kata cosplay, sebab sekarang ni kes bunuh pun, kena kidnap pun banyak. So faham. it's quite scary lah actually. Though I banyak kali solo travel, tapi even if I solo travel pun I make sure to do it in quiet. I still tak puas hati. Lagi satu soalan kan. Tadi I tanya highest yang you pernah dapat dalam satu event. Yang I nak tanya you, highest earning you dalam sebulan, you boleh dapat berapa dengan cosplay yang highest you pernah Tambah dapat? tolak event apa semua. Dengan Okay. event apa semua kan, sebulan Merchandise. Dia highest. pernah dapat. Okay, dia it really depends. Kalau katakan dua, okay, macam sebulan tu I boleh dapat 2-3 booth. It can go up to 5-6k. Actually that's actually quite low because some cosplay can earn 10k. Macam I roughly, you can say, kalau katakan without booth I can roughly earn around 2k. Tapi with booth 3k ke atas. Tapi really depends on luck. Kadang-kadang 2,000, kadang-kadang 1,000. Though even though I earn that much, my commitment is very high. Faham, So faham, kalau faham. macam you cakap pasal komitmen tadi kan, since you're cosplayer, pernah tak rasa macam aduh, aku ni asyik kena kecam, rasa nak give up? Ada tak rasa macam tu? Oh yes, kalau katakan jadi cosplayer, memang eventually one day burn out tu memang akan rasa. Actually tipu lah kalau cakap tak pernah nangis. I banyak kali nangis. Ya. Sebab even okay, contohlah cyberbully. I mean as a cosplayer memang semua cosplayer akan kena. I pernah kena cyberbully and I nangis. To the point that I nangis, I rasa insecure with my body. Yeah, and Tapi then you kuat lah. You kuat bertahan Betul. lah. I mean, Mental to be kena honest, strong. being a public figure itself, you cannot run from this. But it's the reality. I mean, some people just want to hate. Some people tak puas hati. Or some people just lahir-lahir mungkin busuk hati kot. So faham, macam, okay. So macam, that's why I say, nak masuk cosplay ni, memang kena hati kental. Sebab kalau hati tak kental, memang akan menangis. Sebab apa? I jujur. Okay, sebab since, I mean, bukan nak kata famous, I tak famous, tapi gue kata quite known, I get comments every day. It's either good or good or bad. Banyak good lah. Tapi as for bad, basically negative, boleh kata daily juga. Daily People macam cakap macam basically body shame I, cakap ni, oh I ni basically sebab as someone who's not Chinese, memang some people will macam tend to say macam, oh kalau bukan Jepun bukan Cina, tak payah cosplay. I macam ada masuk racial kat situ yes, Racist it's lah. okay. Ramai tak talk about this, but racism is quite strong in cosplay. Sebab apa? Dia bukan kat dia more to like orang yang minat anime ni. Sebab dia orang kan minat Jepun kan. So their expectation Jepun, Yelah, Jepun, Cina. orang Jepun, Cina atau Jepun, Cina, Asian Korea. yang Yeah, typical basically, Asian yeah. lah. Orang typical Asian. mindset mereka mesti cakap oh cosplay ni khas untuk Chinese dengan Japanese je. Yang selalu racist ni cosplayer itself ke atau orang luar ke sama je dalam basically boleh cakap otaku lah. Wibu. wibu, otaku wibu lah. lah. Wibu. Patutnya wibu dia sukalah orang cosplay. Kenapa dia nak hate pula kan? Tak, sebab I think masing-masing preference kan. Kan macam separuh orang dia minat amoy. Contohlah kan orang kata amoy. Awak minat amoy? Saya Tu. saya lebih prefer macam mix Arab sikit lah. Oh, okay, nice. macam tu Arab kan. bedis tu. Arab bedis. Arab bedis Arab bedis So, selalunya amoy bedis. macam you cakap tadi lah kan, you kena kecaman. So, you rasa cosplay ni boleh bantu tak dari segi you punya mental health dengan you punya physical? It's actually 50-50 tau sebenarnya. Sebab sorry, gue terbatuk.
Well, okay, what it does can actually improve my social anxiety sebab thanks to cosplay, I become more confident to speak, to talk, basically to do anything lah. And because of cosplay, I actually managed to like macam travel this and that. So it basically making me learning how to travel independently. Tapi mental, boleh cakap I boleh kadang-kadang I murung lah jugalah sebab tipu lah macam content creator, macam influencer tak terasa dengan orang panggil gemuk tiap hari. Saya tak kena tiap hari lah. Tapi macam for example, macam memang tiap hari akan kena kecam lah. So macam memang kena separuh orang ignore, tapi dalam hati memang dia orang akan sedih. So that's why sad to say, kalau kata dalam dunia influencer ni, it's not a surprise when case macam suicide apa semua naik lah. Sebab of the netizen. Tapi whatever it is, just go on with your life. You tak kacau orang pun. I mean, gemuk ke, kurus ke, duit aku. Betul lah, guna cosplay je kan. Tapi kan dalam dunia cosplay ni kan, ada tak orang yang cosplay tapi dia tak minat game, tak minat anime, tak minat manga, cuma Kira cosplay for fun. Cosplay for fun and tak semestinya dia cosplay for anime lah. Dia cuma nak fame saja, nak ride the trend. Actually, to be honest, the sad reality is yes. Sebab I prefer to not sugarcoat lah. Sebab sekarang okay, kan you cakap pasal OnlyFans kan, OF tadi kan. Okay, basically separuh orang just nak cari macam source just untuk cosplay that character just for that. Tapi majority cosplay will macam look at the source, watch the source, basically macam game, anime or lain-lain. So I respect like cosplayer that actually like know the character itself. So ada lah cosplayer luar sana yang actually dia bukan true cosplayer pun, dia sekadar nak jadi famous dia bukan lah. dia bukan katakan lah. dia bukan true cosplayer. Basically technically kalau you pakai wig, pakai baju, technically is cosplay lah. Dia more to like macam she cosplay for the money, not for the for the love, Sebab if a true cosplayer love the character, they will cosplay. Basically senang cerita, kalau minat cosplay je. Habis tu kalau macam yang I got a friend yang dia Muslimah lah, tapi dia nak cosplay kan, tapi dia risau dengan betul lah kecaman orang cakap. So macam mana like Muslimah yang betul-betul nak jaga etika dia, nak join cosplaying? Actually pasal apa Muslim, actually there is a thing called hijab cosplay and it's quite known. Hijab I cosplay have a close friend, nama dia Ainur, actually is quite known lah. She does hijab cosplay. Do check her out though. Siapa? Nama dia? Ainurul. 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 Ya, NURUL. Kiranya dia memang OG lah dalam cosplay industry ni. Ke macam mana? Boleh kira macam tu lah. Tapi sebab hijabis lah. Hijabis. Hijabis. So basically kalau katakan tak pakai wig, ada je yang pakai apa, Tudung. Selain tudung ada orang pakai kertas juga tau. Kertas? Style Macam mana pakai kertas gulung? Kalau pakai kertas actually saya lagi mad respect yang pakai kertas dengan tudung tau. Sebab compare dengan wig, pakai tudung, tudung okay lah, because I never experienced much. Tapi based from my friends dah, sebab saya banyak juga kawan muslimah yang pakai tudung cosplay, they say agak susah. It takes them 2 hours. So I cannot imagine how they style. Sebab I nampak banyak tu pin dia orang style tu. Kira seni lah. Ini pun rambut palsu ni pun kalau macam karakter ni tak apalah. Karakter ni senang sikit nak cosplay. As you can see, it's just macam ni je. Macam ni je. So, tapi kalau katakan certain character dia ada rambut terpacak kan, itu susah sikit. Tapi hijab cosplayer, I respect them the most. Sebab unlike wig macam sentuh-sentuh macam tu dah okey dah. Tapi kalau hijab cosplay, dia orang kena buat bentuk. So kena bentuk. Imagine yang tu lagi ambil masa kain besar macam tu and they manage to make the bentuk. It's actually quite impressive. So bagi you, cosplaying ni dia macam sekadar cosplay atau dia ada seni dia? Seni lah kiranya. Basically yes, cosplay is about art. That's why kalau orang edit, it's actually that's the point. Because cosplay, the main point of cosplay is be the character. And bila orang cakap catfish, it is catfish. Because basically you're not supposed to look who you are. You're supposed to look like the character. To be the character. Okay. Itu adalah reality. Contoh macam I tak pernah cosplay tau sebelum ni. You pernah cosplay? Ni? Tengah cosplay. Dia menjadi Flash. Okay. Let's say lah. Let's say lah macam I macam, style lah you pakai ni, I macam terdetik nak ikut you.
adakah rupa pun memainkan peranan juga ataupun just be who you are je? Honestly just be who you are. Memang okay, bukan community je lah. Honestly orang luar community akan cakap lah, oh tak kena lah, itulah inilah. I mean, here's the thing, if you take sikit pun, some people will say, oh gemuk. But actually bukan cosplay je lah, even you jadi K-pop idol pun atau apa-apa model pun, orang akan still kejam. But just be who you are. Here's the thing tau, I always have this mindset lah, macam orang nak kejam, lantak lah. At the end, it's my money. Macam I tak minta korang duit pun. So macam korang kerja nak jadi keyboard warrior, at least I actually do my own cosplay. Betul macam tu. style wig apa semua. Ya, at the end kita yang bayar bil rumah kita. Betul. Kita bayar Betul kita tu. punya bil elektrik. Bukannya orang lain bayar. Beras kita beli bang. Betul tak? Buat live. Buat live. So macam contoh kan, I as a beginner, mungkin ada kata-kata advice pada you, kepada I kan, in case macam terdetik hati nak cosplay. Mungkin kata-kata you kepada orang luar sana. Orang luar sana, bukan I seorang je. I do ada macam advice lah. Macam first of all, ni selalu zaman sekarang punya cosplayer make a big mistake. Jangan beli kostum mahal. Kenapa? Sebab apa? Cost cosplay bukan murah. Like each cosplay can go around like from 100 to 1.5k plus. Dia depends lah depends what kind of characters pada orang buat sendiri. Tapi sekarang ni boleh je beli direct dekat Taobao, which is a Chinese app. Yang baru. So Yang baru. Contoh kalau macam nak cosplay yang paling murah lah in term of jujur, duit kan, buat sendiri. I rasa I tahu siapa. Jadi Upin atau Ipin? Sana je botak. Kalau tak nak botak, kalau tak nak je. botak kan, pakai wig cap warna susu. Lepas tu ambil je lah kain apa benda, buat dia punya tocang benda tu. Dah jadi. Faham. Saya Upin. Okay lah. Cuba cosplay. Cosplay. Kamu engkau Cuba tak kau tahu. say. Kalau I cosplay tak ada rupa, tak confident. Buatlah Okay, suara dia tak apa-apa, jambang, apa-apa. okay lah, You kena botak, bagi okay satu watak. You Ah. kena bagi satu watak kat dia untuk dia Cuba cosplay. try. Kita try. Atung. Atung. Atau bagi yang famous sikit lah. Yang kita orang. kita Atung apa tahu Pipin. Oh, yang Chinese tu. Tak boleh, dia kena ada misai tu. I tak tahu kenapa sebab mata. Alamak. Kalau I sama macam apa? Kalau Kalau tengok I ni macam mana? Sekarang dah jadi flash. Tapi muka, aduh. Muka ni macam mana? Muka handsome, sesuai untuk apa? Itu memang dah tahu. Macam tu you okay je macam cosplay character macam boboiboy ke apa ke. Aduh, bobo. Okay, Boboiboy dia ada banyak elemen kan? Yang mana satu? Jap. Ramai orang minat boboiboy tau. So abang main. I Betul minat abang cosplay boboiboy boboiboy. lah. Silap bukan budak-budak je suka. Mak orang pun suka. Sekarang Mak orang Jali ramai minat pun- boboiboy tau. Aku actually minat tau. Nak actually cosplay apa tau. Yang Kamen Rider style. Ya, Kamen Kamen Rider. Rider. Actually, I mad respect a lot to Kamen Rider cosplay sebab cosplay dia orang bukan murah. I have some friends that cosplay Kamen Rider and they all make the cosplay by itself. Sebab susah lah nak actually find Paling the mahal? cosplay. You pernah tahu lah paling okay, mahal satu cosplay tu? I have a friend that actually buat cosplay. Basically buat commission. Boleh katakan one full set cosplay 1.5 to 3k or 3K more than lah. that lah. Oh tak ada. Kalau 10k tak ada lah. Ada. Ada ke? Dia depends on which cosplayer you commission tu. Kadang ada yang sampai 30,000 pun ada. RM30,000 punya cosplay. Yes. Tak balik modal lo kalau menang. Betul lah Tapi tu. demi passion lah Demi orang kata. passion. Yes. Betul. Sebab Orang tu bayar. Kamen Rider punya Oh. cosplay I mad respect a lot tau. Sebab not just dia orang gigih buat cosplay tu, but also them cosplaying at the event. I cannot imagine how hard it is inside. Okay, Kamen Ellie, Rider. I notice tau, you ada bawa satu wig ni. Mm-mm. Cuma I pelik you tak pakai. Ini basically I buat wig ni actually. I actually style. Actually, kan I cakap pasal cosplayer kan apa boleh buat kostum kan. Also in the same time, cosplayer also boleh style wig. And ramai buat wig commission. Basically, dia orang commission wig. Basically macam nak stylekan wig and dia orang charge. Oh, kiranya ni you buat sendirilah. Ni I buat sendiri. From your ni lah, Actually hard work kalau lah. ikutkan yang ni dah apa macam selabai sikit lah. Sebab I actually travel to 4 countries. Boleh ni ke? Countries buat dah state. Boleh pegang ke? Boleh. Nak pegang boleh? Oh kena pegang ni dia tak boleh Nak pegang bawah ambil tu. rambut dia sekali. Okay. tak Sebab boleh dia lah. agak selabai lah sebab wig ni pun I dah lama buat kan. Wow. Ini rambutnya yang telah Ini kalau jual ni agak-agak berapa? Actually I punya tu agak macam serabai dah sebab
Kan I cakap I bawa travel Ni kan. kalau pakai ni dia akan macam ni. Wait, hati-hati. Oh, Jangan okay, pegang. okay. So ni kiranya sentimental value bagi memang tinggi lah. Okay, actually probably yes, sebab some people actually can like jual basically macam charge from 100 to actually 20k. Wow. 20k usually luar 20K. negara lah. Let's say I pernah nampak ada this one wig basically wig maker dekat Instagram. Dia charge klien dia 20k. Tapi dia punya wig tu memang sturdy, tak bergerak. Macam I punya dia macam bergerak kan. Okay for cosplay punya barang. Betul lah. Itu Sebab tu cosplay pun orang pakai kata duit juga. cosplay boleh buat duit. Dia selain macam jual merch, dapat job, you can also make your own job. Basically prop making and also wig maker. So orang yang jual, yelah boleh buat duit as a orang jual barang cosplay. Kalau macam dengan contoh cosplay hantar reti nak cosplay tapi yang ada idea dengan creativity. Boleh buat duit dari situ juga. Faham. Okay, letak balik aku. Okay, itulah sentimental value dia tinggi ni. So fun fact, actually wig ni actually my first time actually. Yeah. No. It's actually my first ever wig styling. So macam I mean that's why Bagi dia macam clap sabar sikit lah. guys. Woo! Congrats. Nampak Sebab style. Kalau pakai ni I nampak dah- siapa? Nampak macam siapa? Kalau pakai Remind me of Hatsune Miku lah. Bukan. Bukan? Oh ya, Hatsune Miku wig dia berat tau. Berat. Yang ni siapa? Ini Mita dari Miside. Hatsune Dia Miku yang quite a penyanyi new Ah. game. Oh, Hatsune Rambut- Miku yang penyanyi yang bukan Macam AI lah. AI punya lah. Apa orang cakap Vocaloid dah? Hah? Yang dia dari Vocaloid lah. Yes, Vocaloid. Kalau abang aku suka dengar ni. Ya. Actually Malaysia Malaysia pun ada community Vocaloid juga tau. Oh. Dedication to Vocaloid alone. Basically ada yang macam buat gathering per event. And one of my friend is actually in charge for the gathering also. Yeah. Faham? I love Vocaloid a lot and I'm going to perform on stage soon juga. On soon Vocaloid juga, song. ah. Okay. I actually banyak kali perform lah Okay. tapi yeah. So saya rasa Dia macam since Ellie pun dari Perak. okay. Kita nak tahu jugalah. Dekat Perak ni. Benda Perak ni. Dalam Perak macam mana? Community cosplayer. Dalam Perak. Yang Ellie dah jumpa, Ellie dah kenal, Ellie dah meet. Actually I jarang sikit pergi event Perak sebab because I selalu merantau sebab I study dekat KL. So and a lot of my cosplay journey pun dekat Penang juga. Kenalan-kenalan Sebab dari Perak Perak. dulu sebelum COVID memang jarang gila lah event. Sekarang ada and baru like after COVID I dapat pergi lah. And as for kawan, adalah ramai juga Ramai kawan. jugalah dekat dalam tapi Perak paling ni. rapat is my friend lah. Obviously paling banyak event yang kalau ada maybe kat KL lah. Tapi kat Perak makin banyak. Okay, dia ke macam tau? ni lah. Kalau katakan event kat Malaysia, yang paling banyak I would say Selangor, Penang dengan Johor. Tiga Perak tu. kurang. Perak sekali-sekala lah boleh cakap. Dulu memang jarang sangat. Tapi sekarang boleh katakan hampir tiap bulan lah. Hampir tiap bulan macam event yang saya tahu yang selalu buat Waku Anime Cosplay Party. Untuk upcoming, ke mana pula lepas ni? Upcoming. Kalau Tak katakan ada planning Perak. lagi lah? Apa? Tak, entire Lepas Malaysia ni lah lah. kalau ni. Oh, lepas ni actually kalau katakan untuk event, I have an event next week and also another event next week and another event next Wow. week. Satu Yeah. minggu, satu Pack event. lah. Pack Okay, senang cerita. Sebab sekarang cosplay dah mainstream, tiap-tiap minggu ada event. Besok. Faham? Tapi di best lama-lama jadi bosan juga. Lepas tu Because I kalau kena datang passionate sekali-sekala lah. Tapi I kalau booth, I make merantau. Mostly I akan booth KL, Penang, Johor, Sabah. Okay. So itulah. Kita dah tanya macam ni kan. Betul. I nak tanya soalan. Kita buat rapid question sikit lah. Boleh You as you know cosplayer yang suka tengok anime apa semua kan. I tanya siapa yang you minat bandingkan A dengan B. Rapid Boleh? question yang best. Rapid question lah. Okay. So soalan I first, Naruto ke Goku? Pilih salah satu. Naruto. Naruto Sebab Naruto. dia pasal anime ke karakter? Dia macam yang you macam I baru je lebih cakap minat macam I baru je macam cakap tu sebab lah. Naruto ada waifu saya, Okay. Tsunade. Naruto lah. Naruto lah. Naruto Tak, bukan berbanding cerita. Goku. The Character the itself. character itself. I remember Naruto. Naruto. Okay. Okay, next. Goku would solo him though. So basically Yelah. Goku sekali punch pak macam tu. Kalau I lelaki I akan pilih Goku lah. Tapi mungkin perempuan dah Perempuan cakap dia. handsome lagi. Sebab I Naruto suka atau Naruto. personality. I don't know sebab mungkin I tak minat sikit lelaki sado. I see. Faham? Okay, so Naruto ke Goku? Naruto. Okay.
Naruto ke Gojo? Gojo. Dua-dua handsome. Ini soalan kebat. Gojo lah. Gojo lah. Sebab apa, tapi Gojo dah dikerat 2 so. Spoiler gang. Jangan spoil. Spoiler Dia gang. jawab ni Spoiler. very macam Jojo jawab satu lah. Biar ada orang terfikir kenapa dia pilih biar ada orang yang fikir. Mungkin ada cerita yang tu. nanti takut spoil pula kan. Sebab Gojo seperti Kit Kat. So Gojo lah. Okay. So Gojo ke Levi? Handsome dua-dua. Gojo. Okay. Sebab Levi macam grumpy. Dia macam semasa macam Faham. Sebab I tak suka buku. Tapi dia handsome tu. Betul, Levi handsome. Tapi Tak handsome ada tu. Gojo handsome lagi. Oh ya, saya Gojo yalah. Crush lah. Putih semua. Okay. Nampak dia punya telinga dah. Still Gojo lagi. Siapa Gojo, lagi okay. ada? Gojo ke Zoro? Gojo. Okay. Gojo ke Luffy? Gojo. Gojo lagi. Okay. Gojo ke Tanjiro? Gojo. Still Gojo sampai lagi. sekarang. Okay. Gojo ke Itachi? Gojo. Gojo ke Ichigo? Gojo. You tanya husband do I mean nak gila Gojo. Memang Okay. Gojo lah. You got last two. Gojo ke Saitama? Gojo. Saya tak mau botak. Oi. Okay. Gojo ke atau last? Gojo ke atau Eren Yeager? Gojo. Still Gojo. Eren Yeager So- cakap pasal Eren Yeager. Ingatkan saya Ben Ami. Ben Amir. Ben Ami minat Eren lah. Dia Minat macam Eren. dia macam Ya, style macam betul, Eren betul, lah. betul. I minat lah. satu lelaki macam Ben Ami. So guys, tengok guys. Kita punya guest at the end of the day dia pilih Gojo. Gojo juga yang menang. Okay lah. So kita pun dah habis soal tentang Betul. personal dia semua. Kita dah buat replication kan. So sajalah nak tanya you punya last pesanan kepada diorang community yang diorang yang baru nak start dengan this kind of thing lah. Ada ni pesanan kepada terutama macam anak-anak muda kat Perak ni yang nak start cosplaying. Actually my advice is kalau nak cosplay to make sure you have the money lah. Sebab apa, if you don't have the money macam agak susah sikit. Tapi cosplay you low cost pun boleh. So try with low cost. Low cost tu basically DIY. Macam tapi yelah, selalunya sekarang cosplayer kalau nak cosplay dia nak wig. So just try beli wig murah-murah je lah. Jangan dapat beli wig mahal. And baju tu buat baju sendiri. Start from low. And as for mental, kalau masuk cosplay, mental kuat. Kalau tak kuat, you cry-cry. Faham. So macam Ellie, tagline Ellie, hashtag Berak. berak gang. Komen #berak. Berak Boleh semua. boleh hashtag. Hashtag berak guys. Sulaim, kita tahu kan kalau sebelum ni kita dengar macam cosplay ni banyak yang negatif. Tapi lepas Ellie dah sembang dengan kita tahu juga cosplay ni banyak yang positif lah dia. Betul. Saya setuju lah. Saya punya pendapat saya pula. I think orang dekat Malaysia lah ni kan, diorang macam masih pandang little bit negatif bagi semua kan. Tapi diorang tak sedar yang sebenarnya kita buat yelah macam ada orang main game. Betul. Ada hobi. orang main kite. Betul. Ada orang main bola, main rugby ke something like that. And ada orang buat cosplaying. Jadi saya rasa itu sahaja daripada kami. Saya Sulaim dan Saya Camin. Saya Ellie. so Berak. kita akan kembali lagi next time Next di time, podcast Kita Gegar. Ah. Jangan lupa subscribe gang. Subscribe kotak tak berak Share, lawas. subscribe, like dengan share lah. Nanti akan disumpah tu. oleh Ellie. Ya kan, kotak tak berak lawas. Oh, Jaga. Subscribe. Ellie, in case kan kalau orang nak tengok you dekat dalam social media, ada any social media ke yang you aktif? Okay, kalau korang berminat dengan cosplay saya, follow saya di social media. Basically, Instagram saya, Eliana Spark. And also, I punya TikTok pun is also the same. Basically, kalau katakan susah nak cari kat TikTok tu, just tulis Ellie suka berak. Ellie suka berak. Dia punya tagline. Kalau nak Ya, cari mana Ellie. tagline. Cari, jangan cari. Jangan cari tau. Kalau korang nak tengok, dekat depan kita ni kita ada produk yang dibawakan dari atas gunung. Kita ada cordial, kita ada jam, kita ada sambal, kita ada teh strawberry, kita ada popcorn strawberry. Kalau nak beli, boleh beli dekat mana? Beli dekat Abang Strawberry Cameron Highland. ada IG ke? Ada Facebook IG, ke apa? ada Twitter. Abang Strawberry saja. Letak drop in the link lah. Link kat sini lah kalau nak beli lah. Sekejap. Ada pick up line. Ada pick Pick up line pula. Awak semua buat saya merah seperti strawberry. Ah.
Legend Malaysia Malaysia lah. lah. Kena lagi lah baru percaya. Ni dah syari sikit lah macam tu lah. Okay. Tengok mata pun tengok mata aduh. Tengok mata dia kan. So itu saja. Itu saja. Jadi itulah kami podcast Kita Go. Jumpa Kita lagi jumpa next lagi time. next time. Bye bye.